تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa ajallil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu, amma ba'du. Sahabatan qala hormati para alim ulama, para masyayikh, para habaib, wabil khusus kurubatan qala sareng ajunan sedajah kibanika Al Habib Jadid As-Segaf, sahabatan qala sami'na wa ata'na, serta sahabatan qala hormati serta badan qala ta'dimi seleraipun semuljah Kiai Abdul Malik Hamidi, sahabatan qala muljaaki serta sahabatan qala muljaaki serta badan qala ta'dimi Kiai Zubaidi Yasin selaku ketua yayasan penapa asma Nahdlatul Thullab, sahabatan qala hormati serta badan qala ta'dimi salaraipun Al Ustad Abdul Ghani, salaraipun Ustad Mardisah, ban sedaya para ustad, ban sedaya para tokoh masyarakat, ban sedaya para alumni sebitan kola tak bisa sebut aki asma epon situng persitung, cuman tetap tak ngorengi rasa hormat ban takdim abdina dak keajunan sedaya. Muka-muka panapah saya kalaku ban kula ban ajunan sedaya mangken panika etrem aban Allah, amin ya rabbal. Para hadirin, para bapak, para ibu saya mulya aki Gusti Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ampun noronaki are mangken panika pansapanapan juta rahmat, pansapanapan juta maunah, pansapanapan juta inayah dak kabatan qalaban ajunan setaja saengka batan qalaban ajunan setaja walaupun dalam keadaan sangat panas akati panikah bisa menghadirin dak kadinto undangan. Muka-muka setaja bi Allah taala terima, amin ya rabbal. Kedukala epon salawatullah wassalamuhu semoga terus keatur dan keajunan epon baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadim Gusti Kanjeng Nabi ampun apek badan qala ban ajunan saja dari alam kepetengan efek tidak ke alam sesangat terang menderang, yakni kalaban badana ajaran agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ada buaki yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Para hadirin, para bapak, para ibu saya mulia aki Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buaki sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dilluh. Bada petok golongan, bada peto orang seban Allah subhanahu wa ta'ala ku dekku bakal esabah enaungna epon Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga badan kalaban ajaran masuk, amin. Termasuk dari sepetok dabuna Gusti Kanjeng Nabi warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
Dabun Gusti Kanjeng Nabi bada dua orang, sedua orang panika saling cinta karena Allah. Bada dua orang panika bakal masuk ebebanaungna Allah. Tak ngaole panasah waktu mahsyar. Waktu mata are panika ampun semak ben badan. Waktu orang-orang pada kekarman kalaban perlo, dua orang panika bi Allah Ta'ala bakal selamat dari panikah. Pasera dabun Gusti Kanjeng Nabi rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang saling cinta karena Allah. Dua orang along polong karena Allah ben apesa karena Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga ajunan saja. Bibatan kolak kiki termasuk daripada orang saling cinta karena Allah, termasuk daripada orang-orang saling cinta karena Allah engki paneka guru ben murid. Ajunan cepon alumni Kak Dinto engki, alumni madrasah Kak Dinto engki. Ajunan apolong sarang Kiai Muhammad Syakur engki. Seneng daka mak kesyakur panikah polan mak kesyakur panikah sing ngajari ajunan. Sampean seneng daka mak ke Zubaidi karena mak ke Zubaidi kadang tuh sing ngajar ajunan leres pada punten. Seneng daka mak ke Zubaidi polan mak ke Zubaidi panikah sing ngajarin potrah-potren ajunan bener pada punten. Nike kewacaki orang-orang si akompol keng karena cinta karena Gusti Allah. Maka muka-muka beten kalau serang ajunan sedaja ku udah ku parengna selamat mahsyar amin ya robbal. Kak Dinto kagemper Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ulang boleh mak le paham. Guru cinta dek ke murid, murid cinta dek ke guru. Maka Kak Dinto sedua guru dan murid panika ku bakal badai enaungna Allah. Tak bakal ekeningah kalaban seksaan mata are sesemak bencetak tak kira bakal ekening. Karena panapa? Kengkolan santre seneng dek ke guru karena guru seneng dek ke santre karena Gusti. Muka-muka kulaban ajuran saja masuk amin ya rabbal. Pada ban Kak Dinto ikan beraki bi Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang dak para sahabat. Nabi Muhammad panika sayyidul muallimin, sayyidul anbiya wal mursalin. Gustenah ketuanah ratonah para guru-guru. Kanjeng Nabi sayang dak keret murid dah. Panapa dah bunuh Gusti Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ada buaki la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Orang-orang Islam, orang-orang robatal. Sengak tibi nak bijak sampai cinyaci dak ketang sahabat ya. Sengak tibi nak bijak dak ke para sahabat Gusti Kanjeng Nabi bela bi Kanjeng Nabi para sahabat deh. Karena Kanjeng Nabi seorang guru seneng dak kesan santren. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu pula seorang murid kudu cinta dak ke guru nah. Seorang murid kudu sayang dak ke guru nah. Sampean seneng napa tak seneng dak ke guru nah? Cinta napa tak cinta dek ke guru nah? Kudu mak panika gambaraki ban seorang sahabat bade situng sahabat mak asmaepon Hubeb bin Adi. Bade situng sahabat asmaepon Sayyidina Hubeb bin Adi. Beliau panika paten ban orang kafir. Sayyidina Hubeb panika bu epega ban orang kafir.
tinggal mare etang keben orang kafir etalen de kajuan patenna ya Hubeb kaki bingkok setire patenna aduh ancan Sayyidina Hubeb ongku yang ko patenna ongku kaki bingkok setire patenna maka Sayyidina Hubeb panikah minta situng permintaan panapa coba Sayyidina Hubeb engkau minta situng permintaan apa jengah 2 rakaat geluh sebelum epate akhir Sayyidina Hubeb panika patoron dari kajun apa jeng 2 rakaat sampun apa jeng 2 rakaat Sayyidina Hubeb naik pole dek ke kajun penggalah pateena pancung bireng kafir tanyaki ya Hubeb daya dak remah umpama kakek benengko lepasana kakek benengko peburu kakek benengko tak tetis pateena tapi Muhammad bingko ekabe tepusan pateena setuju apa tak setuju dabun Sayyidina Hubeb demi Allah engko pelepas ban kakek engko bebas aki ban kakek Nabi Muhammad kening tusuk duri engko tak ridho. Kenapa boleh sampai Nabi Muhammad patein ban kakek? Kanjeng Nabi kening tusuk ban duri, keng engko bebas, engko tak ridho. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Hubeb cinta apa tak cinta kanjeng Nabi? Cinta mak. Saking cinta ke kanjeng Nabi, aban siap mate. Aba siap mate kor kancing Nabi selamat benih selamat dari pateh selamat dari cocok duri Allahumma sholli ala Muhammad muni zaman mangken bebe santre kati banika santre sesiap abelah dek ke guru santre si ongku seneng dek ke guru panggil ban guruna siap datang panggil ban guruna untuk ngecor siap datang bada panapa tada abag sakoni tenghi abag kak dinto seharusnya santre ben guru mak santre kotu cinta dek ke guru juga kotu cinta dek ke santre Abu Yah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sangat duka mun beda orang-orang tak ngurmat dek ke santre Sayyid Muhammad ada waki ana khosimu man aha Nabi Talibil ilmi dabun Sayyid Muhammad engko musonah orang-orang setak ngurmat dek ke santri tuh ke Sayyid Muhammad pun entar ke undangan pas daerna Sayyid Muhammad pada ben daerna para santri tuh ke Sayyid Muhammad mun badah orang Arab ronyuro dak ke santre ya walad ta'al ngalaki aing dana ngalaki nase tuh ke Sayyid Muhammad karena apa karena tak ngurmat dak kesan Allahumma sholli ala Muhammad para hadirin para bapak para ibu saya mulyaki Gusti Allah pamangken perpangkian badan koleban ajunan panika perpangkian karena Allah kuleban sampean akompol mangken panih keng karena cinta karena kulah cinta ada keajunan karena Allah ban ajunan datang dek ke acara panikah untuk ngidingaki pengajian ben nasihat dari kiai karena cinta karena muka-muka saja ban Allah taala ya pasalamat ku da ku mahsyar amin ya rabbal para hadirin para bapak para ibu saya mulyaki Allah Sayyidina Ali ada buaki ana abduman allamani walau harfan wahida dabun Sayyidina Ali sengko siap dadi kebulana orang seorang jiriah pernah ngajarin sengko situng huruf Allah benih hatam kitab lek benih hatam situng huruf oning situng huruf semat tegedi gale jadi alif dadikah dabun Sayyidina Ali engkau siap tadi bulanah engkau siap tadi ke bulanah orang saya pernah ngajarin dak ke sengko Allah
Dari ka ento mun orang-orang be lambe ilmun sakoni keng barokan banyak. Mun zaman semangkin ilmu na banyak keng barokan sejarang. Bener pada punten. Abu bu mun zaman lambe cek sampai ngicu asandalasan guru na. Ngicu apaon kurun tako. Sengalia mun bade paon kurun keker dek kebaba. Sengalia pane kata. Tako mun zaman lambe. Mun zaman mangken mak kain pas andikan pau keroce. Haram tak miloh. Mak kain tak miloh. Gula bade karungan kan pau kasa. Keng make sekali ende gula teman ngakan ke paon. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim buaki sekak dintoh. Patan kala ban ajunan saja bu. Patan kala ban ajunan saja pak. Manabinya bepotrah, ota bepotreh, esabada ke madrasah, ota be esabada ke pondok. Debun dalam kitab Ta'limul Muta'allim pakon istihoro geluh. Pakon conguk geluh. Dak kepaserahan anan sampean saya sabe. Karena pasti potran sampean ini bakal berpengaruh dak ke guru nah. Umpamah. Sampean teroan dia anak pada ban kemalik umpamah. Pemontuk dak ka bertelur. Sampean monteroan dia potrah katike faurok umpama sabe dak kekarongan. Cekor sabe. Mun zaman semangken tah punten reng oreng korla gratis sabe bade pendapat ada. Cek kajen. Korla gratis lepas terakhir anan sere kurun tak onding make keng tak usah majer gua. Aduh, bade pendapat ada. Saya ngate bu. Mun peleman deki potran sampean bisa-bisa dadi moson Gusti Allah. Apa dadi reng liberal? Pamuntuk da karoman orang seahina kanjeng Nabi. Pamuntuk da karoman orang seorang pada kering barengna ban orang ka. Kafir, aduh. Naudzubil. Dari kak dinto dalam kitab Ta'limul Muta'allim sangat tekanaki sehingga potra-potran kuluban ajunan panika adalah buah hati diandin kuluban sampian ongku panika hartan kuluban sampian mun sampai pas sampai salah guru kongang tinggal mulai kajompo pas abela penista agama naudzubil. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam Al-Quran jelasaki sekak dintoh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Orang-orang mukmin takwa tibina deka Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Benyupreh tibina deka Allah deka pelantaran. Wajahidu fi sabilih. Ben ajihad tibina dalam jalan Allah. Dalam ayat panika Allah Ta'ala jelasaki bahwasanya badan kolaban ajunan panika pakon tako dek Allah. Badan kolaban ajunan panika pakon tako dek Gusti Allah. Kenapa saya kocaki tako dek Allah? Saya nggak bu. Tako dek Allah bani tadi tako kemacan. Muncako kemacan buru dek kelem Roma lah selamat. Tako dek dindedin entar kenyak banyak orang ampun salah. Takoda ke Gusti Allah kala bencara panapa fafirru ilallah kala bencara abak masemak dek ke Gusti Allah. Takoda Gusti Allah bani buruh buruh dek di mah cak pani ketunyan din Gusti Allah thank you. Jadi takoda ke Gusti Allah kala bencara jan masemak abak dek ke Gusti Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Maju batan kola sarang ajunan saja akabai pelantaran bagaimana cara nah batan kaula sarang ajunan tadi orang semak dek ka Gusti Allah.
Nomor situng seputaki Kak Dinto dalam tafsir Bahrul Madid. Kalaban masama abada kepara kekasin Allah, kalaban masama abada kepara ulama, kalaban masama abad kepada orang-orang soleh. Kulaban ajunan mun ekir-pikir ibadah sakoni tengki bu. Apa aja ngalak sebutonah. Mun perapan bajang otang apa aja, mulut andi otang telat apa aja segala. Beda pendapat ada. Sobung tengki. Paham tengki? Dari Kak Dinto petan kalaban ajunan epakon akabai wasilah untuk semak ke Allah. Kalaban cara panapa make? Kalaban cara beabe masemak dek kekasin Gusti Allah. Biasa nih kayak contoh dek nih kata. Sampean mungkin entero-entera dek ka Bu Hovifah gubernur. Sampean entero-entera dek ke Sorbaja entera dek ka Roman Bu Hovifah ke kantor Bu Hovifah. Mun sampean tandi orang dalam, sampean entar dek ke Sorbaja tak kira depak. Sorbaja lele posang. Termuter teluare tak diketemuan ke amang kantor gubernur tengki. Karena apa? Karena petan kolaban ajunan saja tak oning. Begitu pula petan kola serang ajunan saja dek ke Gusti Allah kolaban ajunan bersangat jauh tak kenal. Maka tore petan kolaban ajunan pasemak dek kekasihin Allah, pasemak dek ke para ulama, pasemak dek ke para habaib. Maka sekarang beliau-beliaulah ban ajunan saja bakal masuk ada ke Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk umpama bersitung potra-potren badan kolaban ajunan saja mangken munduk seponduk panikah ponduk sebada formalah sahe tak apa-apa. Mak Kak Dinto make sera oning ku deku dadi dokter. Tinglah aban dadi dokter, abela agaman Allah lebet dadi dokter. Saya napa tak saya? Sera oning ku deku potran sampian, amar kepotran sampian sabada keponduk sebada umumah ku deku dadi bupati. Tinglah potran sampian dadi bupati se abela agaman Gusti Allah. Sera oning kudaku badareng Kak Dinto beda sedati presiden. Amin gua. Presiden dari Robotal. Keren. Thank you. Bada presiden dari Robotal karena panika esaba ponduk lamba tinglah aban dadi presiden pas abela agama epon Gusti Allah. Dari Kak Dinto mangken mak pas banyak pejabat masyarakat polan tak kenal mak. Kak disemurnih umum saja. Dari Kak Dinto para kiai faham bahwasanya masyarakat panika andi kebutuhan. Bada seterusnya dia pejabat, bada seterusnya dia DPR, bada seterusnya dia MPR dan lain semacam. Akhirnya ban para ulama kebayaki ponduk tengki. Engke mun dadi pejabat saya takut dek ke Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ada buaki Kak Dinto. Dabun kanjeng Nabi sinfani min ummati ida salahan nasu wa ida fasadan nasu. Dabun kanjeng Nabi bada dua golongan dari tang umat. Mun dua golongan riah orang kus bagus maka kapi manusia panikah jadi orang kus bagus. Tapi mun dua orang panikah orang bak coba maka masyarakat sedajan panikah bakal jadi orang coba. Naudzubil pasal ya Rasulullah dabun Gusti Kanjeng Nabi al umara wal fuqaha. Eki panikah pemerintah. Manabi pemerintahan bagus, manabi presidennya bagus, manabi gubernurnya bagus, manabi bupatin bagus, maka insya Allah masyarakat bakal
bagus. Semakin ndak remem ke. Presidennya bagus napa tak bagus? Ongko. Bupatin bagus napa tak bagus? Gubernur bagus napa tak bagus? Apa banyak saya tak bagus tangki? Eta buaki boleh wal fuqaha ban para ulama. Makin bagus napa tak bagus? Sengak cek ngocek gula sampean. Cek ngocek ke malik kan. Ulaman panika ampun banyak saya kening virus, tangki. Keng tak kepi. Kalau ban bukti ajunan panika aku wal kompol. Tak keng polan bade mak kai sesaing, tangki mak. Muka-muka bi Allah Ta'ala kurun kulban ajunan sedaja sepada istiqomah panika paringna lancang umur amin ya rabbal engki kadinto abampun rabu engki lober berarti ban gaptina Maulaya salli wa sallim daiman abada bibika khairil khalqi kullihim maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأهوال مقتحم مولاه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريق أربنا ومن أجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاه صل وسلم لم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم اللهم صل على Muhammad. Para hadirin, para bapak, para ibu saya mulyake Gusti Allah. Kare sekoni pun Bu. Kare sekoni. Tiburu mara jelasaki bahwasanya mangken banyak pon para kiai ampun banyak kening virus Bu. La ampun tak jalan cik-cik jalan epon Allah Subhanahu. Maoning
make abo engki mak beda make menghina Rasulullah apa make senga ajunan tadi makai hormat ban orang amarga kanjeng bener pada punten orang hormat ban orang eko caki makai andi pondok pesantren amarga Gusti Kanjeng Nabi subhanallah semangke ada sebagian makai panika menghina Rasulullah menghina agama maka berarti ampun banyak makai panika ekening virus muka-muka selamat dah amin ya rabbal ulama ada buah kisah kak dintoh as-salatu ala nabi syaihu man la syaikhalah para ibu-ibu orang robatal dabuna ulama maca solawat dek ke Gusti Kanjeng Nabi para bapak dabuna Gusti Kanjeng dabuna ulama saungkuna maca solawat dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad syaihu man la syaikhalah panika guru nah orang-orang set andi guru senga mangken 2000 selekor ampun banyak kiai ampun kening virus takok 2000 pak lekor panika pace bonyan cek kirimi mobil ke compon ada elangkap biagaman takok agaman korpas kapi teh maka ketipan apa dabun ulama banyak maca salawat ke Kanjeng Nabi maka insya Allah badan kolaban ajunan saja tetap bakal tadi orang selamat insya Allah amin ya rabbal saya nggak bu saya nggak tahun 2000 pak lekor panikah banyak maca salawat kongang panika imanah badan kolaban ajunan panapa boleh kolaban ajunan imanah para kiai panika uji panapa lulus kenapa tak lulus panapa adokong orang seanista agama panapa adokong orang-orang seajuang aki agaman Gusti Allah kalaban panapa caran mentero selamat dah banyak maca sholat pesemak ka Kanjeng Nabi lambe waktu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika beringin malaikat Jibril Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram berangkat ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa sampai ke langit kaping petok beringin sareng malaikat Jibril pasir malaikat Jibril panika raton para malaikat sampun ada pada kalangi kapeng petok malaikat Jibril pas ambu mak dabun Gusti Kanjeng Nabi malaikat Jibril engkau jadin akhirina maju sengkok beringin ke atas dabun malaikat Jibril badan kau lebih Allah Ta'ala ta'yetin ni Rasulullah cuma ajunan ketibi seoleh undangan bi Gusti Allah akhir Gusti Kanjeng Nabi berangkat dek ke Sidratul Muntaha acabis dek ke Gusti Allah Ta'ala Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj panika pak abek te sandal Kanjeng Nabi waktu acabis dek ke Gusti Allah Kanjeng Nabi abek te sandal malaikat Jibril alaihi salam raton para malaikat bi Allah Ta'ala tak yetine masuk bede luar bade elangi kapeng peto tapi sandal Kanjeng Nabi teten na Kanjeng Nabi bi Allah Ta'ala yetine masuk acabis dak ka Allah barokan Gusti Kanjeng sandal mak sandal benih mun semak dak orang bagus dadi mulja sandal mun semak dak ka Kanjeng Nabi dadi orang mulja sandal panih sandal panih Marin bandi noreng bandi di kul kayak gini penai bani. Paham tengki? Sama ada ke orang muljah, sama ada ke para ulama, sama ada ke Kanjeng Nabi, sama ada ke orang-orang wali, maka bakal tete orang muljah kudaku. Amin ya rabbal. Dari Kak Dintoh Toreh, badan kolaban ajunan pasemak dek ke Kanjeng Nabi. Pabanyak maca selawat dek ke Kanjeng Nabi. Saengke imanah badan kolaban Allah Taala ejaga.
Saeng keimanah patan kala ban ajunan sedaja ban Allah taala paringna eja. Saya nomor 2 mak orang-orang mun semak ke Kanjeng Nabi bi Allah taala urusna bakal bagampangah. Urusna bakal bagampangah. Ongku lamba bade cerita. Santre ngudeng-udan bi kula. Waktu ujian nak kana apa ni kata amu tolaah. Tamu tolaah entar ke dalam Sayyid Muhammad. Sayyid, kula daku ujian. Terus dak remah. Terus minta wiridan kesampian malah lulus. Nak kanan tamu tolaah cepon nak kanan. Bi Sayyid beri cak bacaan maca selawat. Maca selawat babanya. Subhanallah. Maca selawat malam panikah. Subhanallah ketika ada kulak guna. Bi Allah taala paringi kebuka bisa jawab kapi terhadap pertanyaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari Kak Dintoh badan kaula sareng ajunan sedaja para bapak para epu orang-orang robatal tore pesemak dek ka Kanjeng Nabi. Mun sampean semak dek ka Kanjeng Nabi, sampean bakal ontong dunya ban akhirat. Sampean bakal becer dunya ban akhirat. Sampean bakal sukses dunya ban akhirat. Amin ya rabbal. Para hadirin, para bapak, para ibu, saya mulyaki Allah. Keren cukup sagak dinto tengki karena bade inti waniga. Niki bani inti wani ban serep waniga. Nyon sabawara satadak batas dah. Ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.